салом дӯстони азиз, апа ва хоҳарони меҳрубон ва ҳама он нафароне ки нав ба канали мо меҳмон мешавед, ҳама каса хуш омадед ба канали ман. Умедворам ки сеҳату саломати сари ҳол ҳастед. раҳмат ки канали маро интихоб кардену худи ҳозир видеои маро тамошо кардестен. Аз ҳамаи шумо зиёд миннат дорам. ирӯза видео мунобоша аз берун сар кардам. даҷа ҳамроҳи руқияҷон хонаи ҳеварам рафтестем. даҷа мо ҳамроҳи зани ҳеварам чакчак тайёр мекунем ва як намуди курасани осонак тайёр мекунем. дар рафти видео ҳамаира шумо метавонед ки тамошо кунед. даҷа боша як хоҳаракмона муаррифӣ мекунам ки дар ширкати атомӣ кор мекунад ва мехоҳам ки шумо дар ройгон корро омӯзонам. дӯстони азизу меҳрубони ман, ширкати атомӣ яке аз ширкатҳое мебошад ки маҳсулотҳои беҳтарин дорад. маҳсулотҳое доранд ки барои ҳама намуди бемориҳо фоида дорад, аз ҷумла касали қанд, касали гурда, барои безурётӣ, барои рехтани мӯи сар, барои доғи рӯҳ, маршинка, веснушка, барои ҳамаи ҳамин бемориҳо маҳсулот дарёфт карда метавонед. ва дар баробари ин шумо метавонед ки кор карда ойликҳои баланд гиред. кор дар ин ширкат бениҳоят осон аст. дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ, урам ба миқдори 200 сомон ва ду каси дигарро ба кор даъват мекунӣ. ба ҳамин шумо коргари ширкати атомӣ мешавед ва он 2 нафаре ки шумо мебиёред, ҳама 2 нафари дигарам мисли шумо ҳамин корро анҷом медиҳад. боварии калон дорам ки кор дар шумо маъқул мешавад. дар номерои рӯи экран нависен. хоҳараки мо шумо дар ҷавоб медиҳанд ва нозукиҳои корро ба шумо ёд медиҳанд духтаро. барои ҳамин номерои рӯи экран дар нависен. чӣ саволе дошта бошед, метавонед ки айн ҳамин хоҳараки мо саволотонро ҷавоб бигирем. дар инҷа боша мо бисмиллоҳи раҳмони раҳим гуфта кори худмонро сар кардем. дар инҷа зани ҳеварам чӣ кардестай, зволаи чакчака гирифтестай, 10 дона тухм қатӣ мегирем, камтарак намак мекунем, ор тамом, дига ягон чизи зиёдатӣ мо намеандозем. хамирмона на сахта на суст мегирем, миёна боша ва дар 2 қисм тақсим мекунем. дар рафти видео ҳамаира шумо метавонед ки тамошо кунед. баъд мо тинук карда корчакати буридем, баъдан дар рӯған жарид карда гирифтем. ин корора хай ҳамаи ҳамин занҳои мо метавонанд. хуш ба ҳолтон ки метавонед ин корора карда. чӣ хеле ки хай шумо медонед дар зиёди ай видеоҳом гуфтагиём ки ман ранги шумо борӣ чизе ки мисол дар хона тайёр мекунем, ҳамон чизоро просто ман видео мекунам. аз сабабе ки канал дорам, дар канал мемонам. ва як чизи дигарам ногуфта намонам ки тамошои видео маҷбурӣ нест. каседе ки маъқул шуда боша, лайку комментарияро фаромӯш накунед. ва касоне ки видеоҳои ман маъқул намешавад, гапзании ман маъқул намешавад ё ин ки овози ман намефурад, хоҳиш мекунам ки видеоҳои маро тамошо накунанд. дар инҷа чӣ хеле ки шумо дидестед, намехел мо ҳамо зволаи буридагимона сирха карда мегирем. дар инҷа боша мо шаҳд тайёр мекунем, қандоб. дар ӯ каструле ки шумо дидестед, дар вай як коса шакараю, як пиёла обай камтарак ҷӯшондем ша. баъдан намехел чӣ хеле ки дидем, як косаи пирне асала андохта мекобем, якҷоя мешавад. баъдан ним қошуқча сода андохта хаф мекунад духтаро. як камтарак мекобем, зарча мешавад ҳамон хафш. баъд мегирем ҳамон чакчакҳои худмона якҷоя карда ягон форма метиҳем. мо ҳамон хамирое ки дар рӯған жарид карда гирифтем, сирха кардем, ҳамроҳ духтаро дар карсон гирифта ана мин маҳсулоте ки тайёр шид. дар инҷа нигоҳ кунем, ним қошуқча сода ки андохтем, анам хел хаф кард. хафш камтар зарча мешавад. аллакай медонем ки тайёр шид. агар сарфам наравен, агар
در یک پیاله آب خنک بگیرین، یک چکچه امی چکک شابو چک کنین. اگر که در درون آب خنک سخت شود وای الکی شهدی ما تیار شدگی هم خیلی کرده بفهمین میشود. ما در کارتون گرفتیم، بعد انمی شهدی که تیار کردیم ریختیم ای بولوش، تیز یک جویا میکنیم دخترو که چی نشود. انما قندوب ما بینیهای جوشه ای روی پلیته میگیریم و در روانم خیلی یک جویا میکنیم. اگر در روانه کردین وای قندوب یخ میکنه، خیلی سخت میشود، سپید نمیکنین دیگه. نگاه کنین ما یک تمام ریختیم، یک تمام کوفتن گرفتیم، بعدا انم خیلی در پدناسو ریختیم، دستمون در آب خنک تر کرده کم کمک انم خیلی جقیدیم شه که با یک دیگریش بچسبه. سختی بعد نمیجقین دخترو. ای امی قندوبی ما به نهایت چسبک شدگی که سختی بعد هم اگر که نجقیم او با یک دیگریش خوشو میچسبه. در اینجا خیلی کمتر مویزی سیاه موندیم، میتونین که چهارمغز کنجد هم خیلی چیزا استفاده برین. ما در خیلی چهارمغز بود، کنجد بود، همه چی بود، اما وقتی نبود که چهارمغز را شکسته و میده کرده همراه کنیم. برای همین ما مویز موندیم تمام. در اینجا باشه دوشنبه زیبا و آباد و آزادی خودمونه. برای امی اپا و خواهرکانی غریبک خودمون کم ترکم که باشه نوار کردم تا اینکه کمی هم باشه خچونه در وطن حس کنم. من میدونم که زیاد پزمان شدگی هستین. برای همه خودم برآمدم تماشا کردم. جا منظره دخترها اینجا تماشا کردم. شهر به نهایت زیبا بود، به نهایت دلم گشوده شده وقتی تماشا کردم. قدر پیشروی های تاجیکستان، این قدر زیبایی های تاجیکستان. با خواستم که شما دا هم نوار کنم، شما را هم تماشا کنم. همینجا دا میخوام یک چیز دیگر هم گفته گذارم. دخترها با زنهای بودین که ویدیوها را تماشا میکردین، بعد با میرفتین در هر خیل گروپ ها غیبت میکردین. برای هم خیلی زنها گفتنیم که نه مثال ویدیوهای ما را تماشا کنی و مثال ای پشتی مثال یک زنی تاجیکی که با کار خود اندرمانه در فکر بدی هیچ کس نیست غیر از خوبی. عقیبی هم خیلی انسان ها چی نکنین، غیبت نکنین. شخصی که غیبت میکنه خداوند هیچ وقت دوست نمیداره این خیلی شخص را. برای همین دلای خودتان پر مهر و محبت کنین، کینه و کدورت ای دلتان بیرون سوزین. من فکر میکنم که امی خصوصیت یک زن مهربان بودنه، خوش گفتار، خوش رفتار. من فکر میکنم که زن مادر باید که چنین باشه. سخنی بد همه گفته میتونه، لیکن او شخصی که مثال جوابی بد نمیته ای او معنا را نداره که او شخص ترسیدگی، او انسانی که او را هر گپ گفتگی ترسیدگی خیلی گپ نیسته. امی همه شما این مطلب میدونین به فکرم جواب احمق سکوته میگن. این همی ایره ندانسته گفتگی نیستن. همی یک چرا امو شاعرها دانسته همی گپا را زدگیان. برای همین امو شخصایی که ویدیو را تماشا میکنین میروین با غیبت میکنین گناه میگیرین. برای همین من یگان خیلی گپی بعد شما را نمیگم، لیکن ای خدا بترسین. همقدر میگم تمام. در اینجا باشه دخترها این زنی هیورم الا که زوالش تا ما رفتم گرفتگی بود. برای همه اسپید نکردم که نوار کنم و ولی چی میکنم ویدیوهای آینده دا طرزی امو خمیر شوریدن شم برای شما نوار میکنم. در اینجا خیلی زوالامون تیار بود، اینم خیلی تنک کرده.
варёнка монда гашта мепечонам. Намиқи кор дора, кори зиёд надора. Вақте амо хамирша шӯриданда, аввал хамира мешӯранд камтар, баъд ами маскаи шедраи лета ё ки маргарин ягон намуд меандозиву да температураи хона боша амо маргарини мо. баъд зиёд якҷоя намекунӣ, намехелишаву ҳамия якҷоя мекуниша. Чӣ хеле ки шумо дидестед, агар ки дар навор маълум боша, мастгош хушрӯ якҷояш дагӣ нестай ҳамо дар даруни хамир. Барои ҳамин чӣ қадар резона ки ба мазза мебиёяд. ҳоло як рӯз тайёр мекунам. Тарзи зуволагириша ё тарзи пухтанаша ҳамаша аз аввал то охир видео мекунам. агар ки хоҳишманди чунин видеоҳо боша, дар комментария нависед духтаро. Комментарияи ҳамаи шуморо ман дар ами чӣ ждат мекунам. Комментариятонро мехонам, ответ медиҳам. баъд дар канали мо чӣ видеоҳо зиёдтар дидан мехоҳед духтаро, кадом пухтупазҳоро дидан мехоҳед, мехоҳам ки дар комментария нависед. лайку комментария фаромӯш нашавад духтаро. инам хеле хушрӯ карда ҳамаша мепечонанд. баъд рӯи ами курасанора тухм мемоланд. ина нигоҳ кунед дар инҷо ҳама акша уже печонда дар лист мондагианд. ана инҷода боша тухм кардагианд, зардии тухма дар болош кардагианд ва мемонанд дар духовка. ана дар инҷа нигоҳ кунед чӣ хел дам карда хушрӯ карда пухтаистад. ина инҷода сирха кашидаг. нигоҳ кунед чӣ қадar хушрӯ шид. баъд резонак буд, чӣ қадar хушрӯ кардаг неким мада маъқул шид. ман ин рецепта аз зани ҳеварам гирифтам. насиб иншааллоҳ тайёр мекунам. видеоҳои ояндада шумодаям нишон медиҳам. инам хел духтаро, ҳамаи мо метавонем ҳамаи корро карда, лекин як хел чизҳое мешавад ки мо ҳамон чиза наметавонем тайёр карда. мисол инамира ман ҳозир худам ба танҳоӣ наметавонистам. ина мисол зани ҳеварам кадак дар пешам дидам, ёд гирифтам. ана аккун метавонам ки аз пас худам бикунам. ҳамин маям ки дар канал мемонам рецептора. ягон ҳастае бо занҳое ки наметавонанд ёд мегиранд, савоб мешавад. лекин як хел вақт шахсое пайдо мешаванд ки гапи пасту баланд гап мезананд. хай мо ӯ шахсоро ба назар намегирем. комментариҳои мо комментариҳои беҳтаринае. зиёдтар шахсиятҳое ба ман комментария менависанд ки шахсони босавод ҳастанд, бамаданиятанд, меҳрубонанд. одам вақте ки меҳрубон набошад, дил нияти пок надошта бошад, наметавонад дар як кас ин қадар суханҳои хуб нависта. барои ҳамин аз ҳамаи шумо ман зиёд миннатдорам. ҳамаи шуморо ман аз барои аллоҳ дӯст медорам. подписчикои азизу меҳрубони ман қадри шумо хеле омӯхта шудагиам. фикр мекунем ки ҳамаи мо дар якҷоягӣ як оила ҳастем. дар инҷа бошад зани ҳеварам макарон по-флотски тайёр кардистиянд. дар ҷоя гӯштшона жарид кардана, инҷада боша макароншона ҷӯшонда. ина дар инҷа ҳарди амо маҳсулотора якҷоя карда камтар приправа мекунанд. чӣ қадар бамазза шудагӣ буд. ин зани ҳевар ман беҳад дасташ бамаззае духтаро. чизе тайёр мекунанд, хеле бамазза тайёр мекунанд. инаи банкакҳои зани ҳеварам. консерваҳои зимистона. ина захираҳои зимистона. инҷода чормағз будай бо. мо ҳамаи чизоша хабар гирифтастем. чӣ дора надора.
اینا دخترها در جای ناس ایش چه دلونای وارنی ایش سوبیه وارنی ایرم باشه زویرا بویه اما در جا با بودرینگ داشتیم مجا ریویزی آمدگیم اینجا در وای کمپوتی اولچگی ایش سمارودینه ایش تاماتای تامات یا که زویرا بوی زویرا بوی باشه اینجا در کمپوتی اولو اینجا در کمپوتی مالینا اینجا را دیدیم این اینجا در باشه شفتولایی وارنی شفتولو پامیدور شکرو ایش وارنی مالина ای томате иш томат ина духтаро нигаҳ кунед гулкарамам амсалёнӣ кардем и молодеса зани ҳеварима ҳунарманда ина шумо мара мегӯед ҳунарманд ина мо оилави ҳунарманде ина инҷа бодринг қити пиёзи анзур маҳкам кардем и томатай инҷада помидорай инҷа бо захира доштем инҷа чормағз доштем бинед духтарон ҳама каса чормағзхӯрӣ не пакетам чормағз ман шумо распаковка чека дестам духтарон нигаҳ кунед ма дар инҷа як чиз дигаам ёфтем инҷода чӣ буда сев буда як коробка и ду коробка ирам короче севай духтарон иш самаринкай чи иш самаринкай иш зардай ина инҷода линчада нок будай бо инҷа каду дидум ҳама чӣ будай дар инҷа хай намак доштиам бо инам хали духтаро кани инҷа гулинги қоқ будай